Festas en Nogueira, en honor a Virxen dos Dolores. Os días 9 e 10 de agosto de 2025. Sábado 9, às 13 horas, misa cantada, procesión e sesión vermú a cargo dos barrios. Isto debe ser un grupo musical ou algo. A cargo dos barrios, así a secas. A partir das 17 horas, torneo de tute. Inscricións 20 euros por pareja. Que nadie me pregunte sobre este tema porque non teño ni idea. Inscripción 20 euros por pareja. No campo da festa. Teléfono 697 85 40. Preguntar por Raúl. Verbena a cargo de Estéreo. Mais gran actuación de Fátima Prejo. Es cantante de Panorama e reportera da TVH. Domingo 10, às 13 horas, misa cantada, procesión e sesión vermú a cargo dos barrios. O nombre que acabo de nombrar anteriormente, que non sei se é un grupo ou algo. Sesión vermú a cargo dos barrios. A partir das 18 horas, disco móvil M-Mushi e chávia fresca, mais gran actuación de Pili Pampín. Pois esta é toda a programación que teñen para a festa que se vai celebrar en Nogueira, en honor a Virxen dos Dolores, os días 9 e 10 de agosto de 2025. Que disfrutedes do ambiente, que disfrutedes da festa e moitas gracias por dedicar uns minutos a mirar este vídeo.